अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टार DVD ਬਾਸਰੀਆਂ ਤੇ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਟਿੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈयद ਅਸਗਰ ਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਸਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਟਿੰਗਾ। शुक्रिया। कुछ अमल होएगा बद अमली हथ मेरे ते मस्कीन नवाज खुदाया करम नियारे ते जग तू बाहर पाप कमाए ला फकर दे ते तू सच्चा मैं झूठा रब्बा क्या लिखा क्या नाम ते फजल करी ते टोई साया ते अदलो ना ए छुटकारे ते करम तेरे दिखी उत्ते पाप कमाए ए बारे आप पे कड़ी सरकार रहमतुल्लाह फरमाते ने पे ते जो कीता ऐसो भुलिया कीता तो जो कीता सो भुलिया कीता दर पर मैं तकसीरी ते बद बख्तां दे कम कमाए करके वैस फकीरी ते अमलों वाले लंघ लंघ जांदे कौन चढ़ावे मैनू पार चढ़ा जे रहमत तेरी हथ फड़ावे ए मैनू ते तू सब ऐब छुपाए रखे पर्दा मूल ना चाया ते इज्जत रिज़्क़ बदन विच मेरे कुछ नुकसान है पाया अस्सलाम वालेकुम। ते ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ DVD ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਟਿੰਗਾ ਤੇ ਬਾਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं
दा बड़ा काबिल कुर्बान हजूर किबला फरमाते ने ते अहमद मुरसल हताम नबियां दो जग जिस दी ए शाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक हबीब इलाही ते नबियां दा सरदार होवेगा नबियां दा सरदार होएगा आखिर विच ज़माने नाम मुहम्मद अरबी जमसी अब्दुल्ला दे